Jo Acholi. Welcome back to Chaka Leb Acholi. I'm Jackline Ikang of Kwan. Sorry, I just had a little bit of an issue a few minutes ago. So this is Chaka Leb Acholi, segment Mingo, Kwan Leb Acholi. Okay. Session number 48. This is a reading on Pajok Lacuc. Today we are focusing on the Paitenge subgroup. Okay. This is the first time I will be reading about Paitenge or learning about Paitenge. Okay. If you're from Paitenge, please leave your comments under this video. Share. Let me know if any of this information is stored or any clarification on what I'm reading today. Okay. All right, so I want to jump right into the reading. I have about 2 pages just discussing Paitenge, and then another 2 pages to discuss team me Paitenge. Okay, if you're from Paitenge, please drop your comments, share. Let's learn together. Teach us something about where you're from. And I've never met anybody from there, so please do drop your comments. I'm going to be reading a little bit fast in this session because it's about 4 pages and I want to rush before my son wakes up. Okay, my tech. Please follow us on Facebook. We are on Facebook as Chaka Leb Acholi. We are also on YouTube as Chaka Leb Acholi. Okay. My personal Facebook is Jackline Ikang South Sudan. I post on that page as well, and I do post across the other platforms as well. Okay. If you'd like to be a guest, please drop a comment under this video or send me a private message. Okay. Okay, let's jump right into it. Okay. Jojo joining on it. It looks like my connectivity is delayed a little bit. I hope you guys can see me and hear me okay. Okay. Jojo joining on, log me Paitenge. Gang mi Paitenge tiege dok ot matino dek magina ye Pa-Ogwang, Pa-Odur ge Pa-Keno nyo Pa-Keno. Tekwar pachuli mi Sudan wachuni dano mapo Paitenge obino ge Lokoro. Kadana manok obino ge a kwenda bar. Okay. Dano ma obino ge Lokoro gin owuoro kachiel gi Lwak mi Ywaya Jo Palenga. Okay. Oboto ge Patanga. Okay. I'm from Patanga, so one minute wabino ge Lokoro. So they're saying, Dano Mokeno Bino Lokoro, Magi Worka Chil Jo Lwak mi Ywaya and Jo Paitenge, Jo Mokmi Ywaya, Palenga, Obolto Ka and Jo Tua Patanga. Okay. Jo Paitenge Obino Gi Lokoro, Ginying mi Kor, okay, which is Lokoro. Jo mi Lokoro Longini Kor. Gino nongo nyingman manyin ni Paitenge ikare magin dong o iloba choli mi Sudan kidma wabineno la jeni bookman. Okay. Te kwar mi Pajok wachani ikare ma Lwak mi ko tie kabino gi Lokoro la Chief Jula aye onongo obedo la lawyer padana mi Paitenge. Okay. La Chief Jula. Mo lawyer Paitenge no. At the time, magi bino gi kor.
Gibin Lokoro, okay? Kanong ningo, Don bene wajuni, ikarma jo kor mi pajok politie kabino, Leb Acholi, Jo Paitenge onongo, gilungo gene, Lwak Pa Jula. Lwak Pa Jula. Have you heard that before? We'll drop your comments up. What? Apoga mi dok ora deg. Matin tie Paitenge obino la chien. Mano time karma Lwak Pa Jula, dongo ore pajok. So Jo Paitenge ne dokola ne gipoe after gi ore pajok. Okay? Ento ka Jo Paitenge woro. Ento ka Jo Paitenge woro dok ot achiel. Gi woro dok ot achiel ni Jo Pa Jula. Gi woro no as one people. Jo Pa Jula. Okay? Chi ginango ma wero gin tin opore dok ot adek. Te kwarmi pajo nyo te kwarmi pajok wajo ni lok mi pore pa Jo Paitenge obino la chien tutual. Lok mano time e karma ruot Anyoda mi Ywaya dong tie ike, okay? Yala, duan wajo ni ruot Anyoda onyomo latina nyaha mi Kapaa. Magilungo Labone wala Labone. Labone kagin onywalo kwere lotina wube ario. Ogwang ma en bene obere latin kayo gi Odur, okay? Lodiro kaka mi pajok chalo paterno abak o wajiborani Ogwang wala Ogwang. Ogwang gi omine Odur onywalo gin igang mi Kapaa. Gin bene odongo paneo. Okay? So I guess Anyoda daper mi Kapaa obinywal we de Kapaa lotina rio na nywal gin Kapaa mungage munu Odur gin gi omine Ogwang. Onywalo gin Kapaa even though one ge mi Ywaya. Okay? Ma-Ogwang dong otiro dongo tie nina chiel eno burugi latina nyaka pa la mine. Okay, o burugi cousin pere la mine. Latin pa la mine. Okay. Chichi kwar pa chuli cuero ni latina wobi. Cuero latina wobi pe tuero nyomo la maro ne. Dok miero peo boot kwere. Odiro pa jok mo kena wajo ni lok mi rare pa Ogwang gingi la maro ne o winye wako duchu ikin kaka ma weho la chien Jo Paneo o lungo Ogwang gi Odur ka gin obero ka wajo bod gine wan pe wabero gi yom chwin mi winyo lok ma Ogwang o time kom la maro ne Piman wandong wamiro ni wudok chieni gangpa wonwu Ywaya. Oria magina hodong. Odur kinge Ogwang cause Ogwang o yajo cousin per. Amine. So rim kini wudok edong Ywaya. Inge chiko dok nyo chiko lok. Iwi Ogwang gi omin Odur lotino man dong o chiro bod mingi ka Ogwang wajibot mine Labone wala Labone ni ma wala ma ana waja ma chal the way my son says it like ngila wajulam so wani ma na nen nero mewa olungo wan gino bedo kanyuru chwin magin tie kwede ikoma pirare mewa gilatina nyaka pa lameru Inge lok man gino wajo bodwa ni wan miro wadok chien igang pa wonwa Ywaya. So this is basically him telling his mom why they have to go back to Ywaya. Gino nywala gin ko raise gini Kapaa kin megi dog Ywaya. Okay? Labone munu mingi Labone ma winyo lok man en peo bero gi yom chwin
Labone dong ochiro kama omero mere ogore ye ka ogungu inyimge makun wajo kwere bodgine be omero na lotino mera o wajo borani wuriemo gin wako ni gin miero odok chien igang pa wongi an pe achwako tam mewu ma wajo ni lotino mera ario miero odok igang Ywaya pien ang'eyo maber ni ka lotino man odok igang Ywaya digi lotino Ywaya podi binego gin pilokom laro ke gi kidi kot ka twere amiro ni ulok tam mewu. I don't understand twere ngoma min gitie kere mi keep lotini ni no Kapaa igang tu pingo no git twere biro igang awun giko. I don't understand why no gipore o no mon pa gine duong on Anyoda mon pere duong so down a chira oi Kapaa o chinyol Kapaa o bere kuja gwalo tini Kapaa. I don't understand, it was not clear. Utamani ngo ka wungi story ne waji pingo da pa Anyoda mololuni Labone monyol Odur ki Ogwang o chiro gi iji Kapaa wal kono jaji Kapaa nyol kuja o gwalo tini en kene ka kono tina dongo gi yajo ngamo wule obak anarobak Ogwango yajo cousin pere o riema gi nigi doctor ngi yo ha madong gi dongo would drop comments too. What do you think? Kada ngocho ningo ingen ni na rio nyo dek Lokman Miriam Odur gi omina Ogwang o bot road Anyoda Ywaya te kwaro mi Pajok wachni Lokwena mau tero Lokman bot road gen bene obero ka poro bot road Anyoda tam ango mau madako mere Labone obero kwede Rura Anyoda onyang tampa daka mere mabe piman en dongo wajo bot Lokwena ni kin majo paneo dong pemiro lotina mera edikal kapani amiro Ogwang gingi Odur o chit kabero e Paitenge. Pingo wongi pemiro nigi beriko lotini pero beriko lotina wo be pere munu juma kon gibero juma kwanya ke kano chero pingo kwero pagi beri kena ikome nyu chop kede pingo miran giberi chen luor nil ne again prono tig lotina di anyways kadong ochoni ngo Lokwena oduro lok pa road Anyoda bot paneo magin bene peo kwero lok pa road manok kany jo Kapaa ochwalo Ogwang Odur gi mingi Labone e Paitenge kidma road owacho e karma Labone gi lotina mero o e Paitenge road Anyoda omio chik matek ni jopa Keno miero opur poro bo dago mere. Okay, te kwar mi Pajok wachni Ogwang gin gi omine kari bed gin tie i Paitenge gin pori onongo tie gi twero mi yubu jok lagang tai lagang ti lagang tai I don't know what that is lagang give me twero yubu jok lagang tai T lagang tai I don't know what that is. It dog odd me Ywaya palenga. So pepi man ke ken. Okay. Bene unongo podi tie gi twero mi wiro ruot palenga manyin. Okay. Ada kanino mi yubu wang jok oromo dano mi Ywaya chiro iting gin mago amu makwo
gi kelo bot Ogwang gi omine gi nera mu man inyim jok la gang tai la gong ti la excuse me la gang tai la gang ti gi jok munu lo nero amu inyime in sacrifice, okay? Ka wiro ruod manyen ipalenga bene tie naka jui gi luongo lo tin ario man. So dur kin ko mina Ogwang lo tini pa Chief Anyoda gi ber ka wiro Chief manyen mikira na ike yala ipalenga kuja ka gina bene. Gin magi gina jok. Okay, getimo check me jok la gang tai la gang ti ang yoko. We'll drop comments too. Okay. Ogwang onyomo daka mere ki gang Paitenge ka omino dur bene onyomo daka ki gang achiel man ka gin dong onywalo lotino. Ka lotino man la chien onywalo likwayo or grandsons and granddaughters. Okay. Mod jopa Ogwang olungo kumgini jopa Ogwang. Matien loke ni Lwak Pa Ogwang. Ka jopa Odur bene olungo kumgini jopa Odur. Matien loke ni Lwak Pa Odur. I mean, it's straightforward, right? Mana ye kid ma dok od mi jo Pa-Ogwang gi jopa Odur o chako kwere igang mi Paitenge. Okay. Jo Pa-Keno nyo jo Pa-Keno te kwar mi Pajok wacho ni jo Pa-Keno obino gi kwenda bar e kin mwaka apara biro gi pier boro gino dak waka gi lobo bar pi lokum kech ma obedo ka nego dano maduong i mwaka munu. Gibolo diro karami Pajok chalo ben oywak gi Cadencio jada adinya gino wajo bora ni jo Pa-Keno aye mau chaho donyo ikin dano mi Pajok gi bod dano mi dok od mi Pa-Ogwang ka dok od Pa-Odur. Okay. So Jomi Bagi Donye Pajok first before Jopo Duri Jopo Ogwang bino gi Palenga mi Donye di wala gi bino from Kapaa Palenga and gi Donyo kama Jo Mogone Giti ye Pajok. Okay. Dokara ria mano bino la chien kagino geri kum Jo Pa-Keno Dogbong. Okay. Gi bino the foreigners Dogbong ki mere kum Jo Pa-Keno. Gibino do Jo Acholi mi Paitenge do. Okay. Mana yegin ma wera lo diro Papa Jok. Mana yegin ma wera lo diro mi Pajok. Wajuni Jo Pa-Keno ena ye wiri Pajok mi Paitenge. Okay. So because Jo Pa-Keno nyo Pa-Keno gi ok first i Pajok gi nong giti wiri ngom. Jo mo magi ger kom gi do Jo Paitenge ka chiel gene. Gibina do bong lakin adile wiringom munu Jo Pa-Keno nyo Jo Pa-Keno. Okay. Yala mano wadonye look mingo team gi God Paitenge. Okay. Gitigi team gitigi God. What do you think? Drop your comments. Dara mi Paitenge tie gi team achiel ke ken magi luongo team bor poa mala Chindana olungone team Pa Jula kirma wabinera pinkany. Ento Jo Paitenge tie gi God ario mana ye God lobora gi God apini. Okay. Te kwar pa chulmi Sudan wajuni Jo Paitenge tie gi Jok achiel magi lungo Jok la gang tai la gang ti. Kunge will drop comments too. Lagang tie, TIE.
Munu jok ngo, how do you pronounce ning jok munu pa jo paitenge ni lunga ni ngo? Jok la gangtai, la gangti, wala la gangte. Please drop your comments, okay? So giti gi jok achia mag lunga jok la gangti, wala la gangtai. Latin mi dok odd mi Pa-Keno, nyo jo Latin mi Pa-Keno, ayema yubo wang jok man. Duan bene wajuni, dano ma lo yub wang jok, lo gangti, lo gangtai, nyo la kod siriba. Miti pajula, pechamo ringole, ma gang nyo, magang nyo ringole meeting. Man dong pe wangeo pingo, lo yubwang jok gi lo kod siriba meeting mi patenge, pechamo ringole, ma pajonyo, ma itin. If you're from Paitenge, let us know. Jomagi yubu jok a team two nyogi koro siriba. Pingogi chamu ringomi ganko wala ringomi timko. So get you vegetarians or what? Pingo. What is the meaning behind it? Okay? Or the reason behind why the chamu ringoko. Okay, apo amate. Yala la chojo chone ngoni. Te kwar mi pa jok wajani la did jola ye obero dana mi achiel ma obero katingo tana nyo chompa jok. Mi yubu wang jok la gangtai. Okay? So la did jula ni munu kongo obero ka yubu wang jok. Okay? Gin bene wajani la chen jok man o maka jula o mero gi bange ka otero kwede o no o maka jula o mero gi bange ka otero kwede wa idi boro labora matie itim pajula. Yes, not to offend anybody, iti a tiro jok. Itiro jok. I don't know what kind of jock, but eventually jock ya maka en dong well banga. Yeah, worship jock maka en ka para obichero no we di team otero manga otero kere we di team. Okay? La di jula oberi idi boro kenyu pi due dek kanye due dek dano ma ochirata iboro gino no la di jula poritie makwo 3 months joko mako di lum kuja en kene obino la chen pori kwa o ko nini o chamongo en obedo ma piny waram kok o loy wako dano ma ochiro iboro ma gineno ni menu ayela di jula luoro mako gin mada pien gin dong ono tamane jula otiko ta so mga makaringa di lum dano ngi chata after 3 months by accident gin no di lum gingi chika choko gineno ghost gimoto gino pot ko di lum jo keep any di lum kuja life imo man bene ono la did Ogwang ma lawyer dano duchu ma tie I Paitenge dano ma ochiro iboro dong oringo pajo kagino wajo bot Ogwang ni la did o meru ma watie ka yenyo Williel mere ni wano pori tie mako iboro labora lok madano man o bay it Ogwang mo en ni it en tie kwene la kwena ogamo bore ni en tie ibur poa iboro labora. Oh my god, my connection is a little bit unstable. Okay. Ogwang man grow
Sorry guys. So donye boro mahonyok diel. Machol. Otero otujo nyim boro labora. Tier Pa-Ogwang oweko jok. Chunye odoko yom. Mano kanye jok ochako cham. Ikare ma jok dong otieko chamo kuon. Mi tier jok okelo jula omiyo bot omine Ogwang. Gin dong ochako dok pajok achiel. Gitung chiel Ogwang bene obedo gi yom chuny mi neno ni omine podi tie makuo. Lachien enomiyo twero mi lamo tim bura pua buro mine jula. Ikare ma podi atie I Juba la did ogana owajo kwere borani. Imwakama Ogwang omiyo kwere tim bura pua bod jula. Man bene mwakama dano ochako lungo tim man ni tim pa jula. Matien loke ni tim pa I jula. Okay? Ni Chaka mwakama Ogwang omiyo jok lagangtai bot jula nyokwere watin latin mi dok ot Pa-Keno aye ma yubu wang jok man en bene ma rweo dwa bur poa kari ben lok man miero otime kidman podi wanongo ni kare gi kare dano turu chik kwaro kun lodiro mi timan machon olamo ni kadana mapat ki dok ot Pa-Keno orweo dwa pa jula miero le tim onek dano inino mi dwa man bene bero la nyut bod lwak ni jok lagangtai chunye chwe pituro chik kwaro mona ye gin ma oweko dano mi pajok kanino mi dwaro tim pa jula dok ka gin neno dano oto maduong giwajo chut ni ngad ma orwea dwa man peo bedo latin mi Pa-Keno. Okay? La por lok man mabe obero ikin mwaka apar bor gi pier ariyo ma latin mi dok ot Pa-Odur ma pe wang'eyo nyinge okwanyo twero gi ching jula endong orweo dwa pa jula ikare ma dano chiro idwa lumo bedo ka wang dok ya ma dano bene pe onego le inino menu giguma be nino mi dwa latin man bene onongo tie ite mach ikare ma mach orumo dok latin man oneno ni dano pe onego le luoro mako chi oringo pajo dano duju odok pajo inino man gichwer chuny madit atiga te kwar mi pajok wacho ni ikare ma latin man oringo pajo Juba ikare man ma latin man oringo pajo Jubi bene obedo kalubu kore Jubi obino onungo latin man tie ka yweyo igolo manno kany Jubi omoro wange ikom latin gi owo ma eno ringo kwede latin ma oneno kwa wang Jubi oringo odonyo I ot otoko matie chok gi golo Duan wacho ni mokwongo Jubi obedo ka kiro golo kala chien
No, jubi obedo ka kero golo kala chien o lobo jue latin man o mero ginero. Wow, o mero ginero. Why di ot otoro. Atoro otoro lo gero wa malo jubi donya nining di ot otoro ne. Drop your comments. Jubi chi nero latin di ot otoro. Nge yubo liel palatino wubi man lo diro kakami Paitenge obedo piny kawe nyamo lok ma dok ikom team Pa Jula. Kachore man Lwak omoho ne tuero mi rweo dwa Pa Jula miro dok iching lotino Pa-Keno. So, okay. Tekwar Pa Chuli Sudan wacho ni Chaka imwaga apar bor gi piera rio nyo kwere imwaga apar bongwen gi piera dek wa bongwen tuer mi tim Pa Jula gi jok la gangtai duchu onongo tie iching latin Pa-Keno. Okay. Mwaka ngo apar bongwen gi piera ngwen. Mwaka apar bongwen gi piera ngwen. Make sure I'm on the right. Okay. Ento mwaka apar bongwen gi piera ngwen okeny oyere ma onongo koro siriba mi tim Pa Jula. Chigi gumarach mwakla man achiel la dit odong. No. Mwakla man achiel la dit odong obule wala odong obul. Won latensio lo pool. Dok otoro chik eno kwanyo tuero mir rweo tim Pa Jula waka gi bot okeny. Okay, I don't know if it's a misspelling. Okwanyo tuero waka gi bot okeny oyer wala okeny oyiki. I don't know if it's a misspelling. Duan wajene la dit obul wala obule orwea dwa Pa Jula chi inino man dano ma ochiri dwa gino negole maduong ento jok la gangtai chunye poripe obere yom pilok mi toro chik. Pilok man jok ochwalo kwach madid okaya diwi odong obul wala odong obule marach tatwal. Odiro kaka mi pa jok kari bet onena tuon red iwi odong obul gin pori kwero lok iwi pien eno timo tich marach. Inge ni na rio nyo adek malobo dwa so nino sorry inge ni na rio nyo adek malobo dwa lo diro kaka mi Paitenge dok obedo piny ka nyamo lok mi tien wala team Pa Jula. Okay. Gino mere git kwero lok iwi odong obul wala obule kala chien lwak omoho kachore mane obul wala obule miero odwak tuero mi rweo team bot okeny oyik. He has so many different names for this guy. First he said okeny oyere kada kone okeny oyike wala oyik. Come on, okeny oyek, I don't know. Lo diro kaka bene o chiro matek ne gindong pe miro unyo ni Latina wobi mo dok okwanye tuer gi bot Latina Pa-Keno. Tekwara mi Pajok wacho ni Tekwara mi Pajok wacho ni Latina wobe mi Pajok o winyo lopa lo diro kaka man aye gin ma o weho watin team Pa Jula gi jok la gang
tai ogak iching darami Pa-Keno. So he ends there, just talking about Timi Keno, Jomi Paitenge Miro, Jo Pa-Keno, will Keno, Iken Matuero, Gine, Yubu Jok Moon. Kajumon Gitemo Panyo, Tuera Moon, Gitawa. Okay. So Jomi Paitenge, Jone Girube, you can when you be Ywaya groups Mohamati Tinamani in a bit of Kwan again in previous sessions. Again, Jopa Keno, Munu Jomagiti to Eroiti Muno, Kimagi Chaka Ka Jomon Gibino Chen Munga, group Ogwang, Odur. They were raised in Kapaa. What do you think? Huh? Drop your comments, like, comment, share with your networks on your platforms. If you have any information, please share, drop under this video, drop comments under this video, send me any direct messages. If you'd like to be a guest, please also send me a message. So that's all on Paitenge. The Paitenge people were part of the Ywaya people. And then they were split up because their father was Chief Anyoda from Ywaya, who married a woman named Labone from Kapaa. The lady got pregnant and moved back to Kapaa and had two boys, Odur and Ogwang. They later became chiefs of their own subgroups within Paitenge, or under Ywaya, I guess you can say. They became part of Paitenge, one mini group within Paitenge being Jo Pa-Ogwang, and then one being Jo Pa-Odur. And then there is a separate group from Bad called Jo Pa-Keno, Keno. Okay? But the people who settled in Bad actually initially came from Lokoro. Again, all of them came from Lokoro, and they separated. So the Bar people were also part of Ywaya, or a part of Lokoro. They're all from Lokoro. Okay. So that's how it ends. Okay. Jo mi kena Keno mag Chaka dono do lingom e Pajok. Jo mo kono gibino gigere kongen do bon foreigners, which is Jo Pa-Odur, Jo Pa-Ogwang, making them one group, Jo Paitenge. Okay. Mulo tini panga, Ario nekino tini pa Chief Anyoda. Okay. I still don't know why Chief Anyoda sent his wife back to Kapaa to have children. I think maybe he had too many wives and too many children. So anyways, he's also the father of Iching Lokoro. So anyways, if you know any more information about the Paitenge people of Pajok, please drop your comments and share with us. Please subscribe to our YouTube channel, Ywaya, and follow us on Facebook as Jo Acholi. Thank you so much. Have a good night. Tomorrow I will read on the Bobi subclan. Okay? After Bobi, I will read on Paleo. And then from Paleo, I will read on Kapaa. After Kapaa, I will finish with Padang. I would conclude the reading on Pajok. Take care, guys. Have a good night. Bye-bye.